nyoembete mbanze mbarabire mukaci babwiteho ubwongo bwabo nabo beterekanse kureba ngo yabone dakika munana akazi kozesa kitari cyabunje cyabe nakora kandi echo tindamukwate nkamushunukanye because ni wena umutuma numanya times to kamanya ngo abagana majyango umuco byamanye kuba gitonya arugo kuba no rebo kitiri wo kujya ngo kitire ko kitero muso ninga nanga kutireho nawe nditaga mukorishinga so ombirebe byasigarayo natanche gamana ba comedians ababundangire kunkana buntarangire abaruwiri niza kubateka kunka ikigenderwa nicyo kugira ngo ejo shona yawo ntandikaho kwanjaho katete abana bari kuba baruwiri ngo bantubuga n'umutawuro bantubuga nakayi kunka turebe ko twakorishinga comedy niwe cyo nyehireyo nayayo kuchikora kureba ngo abana bari talented na nabarza kasese nanga rimutsa kubeta kunka tujye mutubanze tutandikire ahaha umuka so nicyo kigenderwa cyango sheje neza kuba umurubari ntungamo a new bump utere birabira nabina ukwakana 2024 nduza kuba ryo rwakashato kwishi so naye nangu ba TikTok azayibara bantu abasyo mukomeda bokura na feelinga ina bantu binje na ba comedian ndabu tukureba onka we arikuchikoro mu angwe ndizo nza kwecho kurebera onka master wantari nabasa gukora stand up comedy onka nabasa kuba either ari biza gukusomesa ninga akaburwa platform aine yamaraga yunga taine platform ngeje ninga takubukunda usange yakunzire kuri so abantu bari batyo twinogu nankogu MC enoka sa enoka na nabandi nibinji munonga so tinkwende iki kintu kirena ngekintu cyaka China ne kintu ekikuza kutuyamba no manya comedian yaba twatunya ba comedians binji bakabi president wa bloggers no chimanya ikikumanya sari we kikongera yo manya ngo ile kivuri cyawe ni utoraze kwendeka kurunda ba gospel tutasono no mweso ngo nyo tutandika tutariko munene serezo bakaba takwikiza mu postinga mu muntu wa gospel bari kujya ngo aba gospel baza kuzomu ya Kenesi then nyowe ntaya isaba sacho kunga uguno muntu mumbo nabanze kweta kajanda it is entertainment it process tesheme kuba uneye komera kintu cyuma so nka industry zindi ba bloggers kuba kura nabayi nanye nargayo kugira ngo comedy industry ebase kuba nekora ntakahereze na ninzagamba kintu so uftahamu umbuyago garubare ishiringo mutwaro VIP mutwaro 5 then emeza nye mutwaro 20 erikuzaho abantu kabana mwe naba media cyo kubanza nimbashaba abatureba abaturikize na nyuma batwata kumbweraho umbyece cyintandikire mu campus shingiraho ibintu byo kushingana byinji ni mu murenge n'ibintu byandi ngo kanani ngikore kuriyo tegunyango mu kwere kwerane bate yinjiza futandika kureba ngo mwaza kwankameza mu kaga mumbuza accountability banaki abo base kwa no kwatiraho bakagaye utakushimbuza mbuza konka kirukora kirukureba kandi nyenda kubagana industry y'inji ihine nanya abantu binji binkwatire binji munonga no kugira ngo it is not good kugira tunaka kana turuwanje nakakana turuwanje abamwene basima abamwene bebwa abamwene shaha yokusima neta kachi ukumba se kuchikoro mu angles zindi ati nyenda kuchiteka mumani tukabasa kubantu kwerana comedy industry ekatunguka arengo biha now na nyenda gamba wakantu kacheka abantu aba bahiguruba abo kubande benda kushashura abantu ku influence nga social media zabo ibintu bimwe bakufollowing ejeda chika no sanga umwana following yawe ugihino ko mukemura nozuma abantu bakurata maybe no pinga government maybe no irungo mushino yendo kama ngware bushaka mari myaka nkeri kudaheza following yakanya tutayoza ibintu byanje za nyashi then mbiye ho mpindure channel name mbase kunaka konka abantu bari yandi ba following munonga ba following umuntu rabasa kuza social media hango yawe tutasoni amanye mico yawe umuntu amanye ngo hagira Arsenal which is not a case ninga no hagira mandi umuntu akimanya togo umuntu nabasa kuba natera no mukazi ahabwa imbira yawe yo kuba no yitwaza yes ni no muntu okushangana ka doctor nakora cyo wa doctor za social media ayikoze so rwaro samwe ngo wa story konka kuri ya professional mbini konka hino muntu abukira akakureba akafollowing akamanya ati Michael Rama ubateko kuba nakunda kari cyo mugombo hangu yatari mufumu na yaba tari atafufumu nabana yivuga yatakuvuga natagura yatakwe na washire byakari umuntu akurebe so nanabiriya na wayesherekera abantu bafollowinga bakureba bamanya ngo ikintu cyabo kuba rakikwase noiza kubashwaza batandukanye kugira ngo nasinzwe mbara narwana nakora ki kunkaru ibindi bya reports byo gukora cyo bintu byinshi byo followingwa
abantu bakakuhereza na nitwe we feel nkanye ni feeling ngo kasike kazakukakora za MTN nanye ni ntekateka ngo zikabe zanye siri ku marketing but maybe hine class intakakonzere ki eyintakakire beche bakundeba muke cyawe hine bakubamba kireba ebirikuburabura so nkanye okundi aho okunkwenda munanye nyine dream yo kujya ngo aba bahangu to the international level basene kubani lwampemero na niwe ukosheme kubani oba ija kugira ngo yerera kumuya itwa kiri kunkukuzo customer na nyukambuza kingora kugandira ni cyo biteka kikaninga hinjerireyo ibihe nabi bitakumanya eba kumforcinga kuba so brand zitu zongeremo werane mukwero mcho buyaga bwa China ubuyaga butumbuke buryomwe abe nabasaka numanyo mugasogo kusheka kakagambire bantu nekizi okusheka mukendeze cyane ukendeze cyane wanakwita mukazi wanaza kwita munyana wawe wanaza gukora ikintu cyona ikitakwikizwa mu biburi uriyare ubura wakendeza kikuyamba bine stress ari n'amabanja bine ron na nebindi so okusheka ataka kutwara for granted ecyamuhe okusheka kwanje okunsekiza abantu na nebe bintu influencinga the money the little money you get does not benefit me only. That should be a big topic, a big issue. Abantu bingi bambuza ndireba no wera bana kutandikira mwana wa Bwezu na ngogu immaculate teka ho mwana bamweta Deriki azunga mukama aine hobure mu murka gohe teka ho umukazi bamweta Naume ahajaho kagohe na nabandi teka ho Captain Emma na nabandi ababantu investingire mu sente nyingi kunkana sente futani chiro mu data teka ho transport teka ho sente zo kushanguria warga ukamwiyo interview to kasukota muhire sente teka ho sente zo kushanga ngo umuntu wakwata ka miliyoni nkamukaga musanzu munana mwenda wasite ku Captain Emma ngwache so echo nchimanyisa chimbu sente zintunga kakachayina tuzukugasira family yangi chonka but there is what it helps in the community. So when I'm supported tinku za kugira n'ekintu cyo mukibo nchwera family yanje ngiye nyama ngiki konka mwa mumperire nanye nimbanyi na hitwara industry on mission na nihangani na community yitu nabatari mu entertainment and of course no work muri wo ruburoga urwo muntu wa activity teka munanye wareba ngwinita fare kubatsa kwita bamshira mbasa kugira ikinakwe so basebona banjabo nishonga inaba sabani never know. Yeah, questions? Okay. Thank you so much. Let's appreciate you by the way. Nyonko muntu nisima kachina kwa ndege tinji anyatwa mahindi mangu mistake ya yanti yeho yankwa so watu kwa for the people so appreciate you nisima aba future. So let's have these guys now going to talk about face maybe let's start with their side. Ninja kaninyira ngo abaruwiri because ko kugira ngo let's start from here. Kanoza kunyitera ni watakwenda kubuza wa mfosi. No, let's kubuza maybe kutamba event type. I don't know. Okay. Yes. Ambazina user slide advantage. So kacheni byagamba really amataka birenge. China katambala na issues because focusing in on dream in farm and really be home to chingine atendera agenda book yuaruka techo chonga chokshomesa because right now production equipment was level production structures zona zilipo alikwenda kwega alikwenda kuno buyambi muona according to that field. So let us just pray hard. We see our dream come true. Thank you. Very all za bogo mamlaka producer slide. So I chika ntabagambire ntan video production. Because production studio yokushoza ninge byeshongo. Studio jo abwa comedy no basakshanga wakora comedy ya audio wakora kantu wakaseninga ready zini. No basakuruga uzer kunji. Jirutu mbasa kuba sesenda chikemwe mbasa kuruga urunde radio jirutu mbasa kuba ichiye kucheskensi makunyata anata kunkabwa akudi so nkanya rukoro burango munonga nkozuro burango kwebyo kunywa bwachi nkashanga mu wani nyungu muntu njimbera ha za kusimba rai mu studio
chitama sanyarazi garga kuti owarya hari umwana yarga kasese vamwe mukwati nyumba vaziti varamutambuke vakatakiwe hatosanga ngwakarangorya kwarava kwini kwaravi munetane kwerurumazvo so nganyari ena achizo kutandika ichintu changu chamedi naja ndikandandike studio kunga studio yetu ugogwe sirai kuzire byoma ebirya ruringo rwihanga kujya mukerera sound card ibakoresha kampara mituntu basa kutukozesa twajikora ibintu byo kuchira byona biri mu studio atari kidakora nje kitakatiro no kuhandika ubuhandika ibugamo so nchimanyisa kimwe mwana yiza ntu training anabasa no kuzo mu studio to coding account ham ira ukora coding audio yonga reba radio hato kusukora usanga radio show yo mukasese kunkabaji coding yahinduka video so no basa kushanga n'umuntu muyeno mu recording account mu studio but at the same time mukashooting na visual so ejo studio roho aba upcoming artists abantu binga bokwenda kwera meanwhile nchimanyisa ngo kwenda kwega production nabasa kugenda ngo akore iki am training ayege ngo mwarebe kiyayongera ukazibe kamerezo nazi kuzi utukaza kuwatagana munonga ngo turatandike kumanya ati wenu kachaina ini ashime kwa ile timu ya Medi de Muswaga aina bana bya training jire wenga company konkaba takabwine mu munana basa kuyo mwana ntamwihire hari akarwo mucweka kitu nkamwemployee Dennis wogo mwana yiza na basa kwesezo kamera na agira abya training because wale nyine drone nyine kamera nyinshi kungano usanga mwana ryo kumucyaro akaiza na senior 6 na struggle yeto kwenda just akantu kakamwe akega drone yonga ngakega kamera ne basa kwindura life yache life yo wabo so tureka kuza ebintu kaza and wano zo akachaina tukachaina we yebuze kayima we nakora ata yebuze de Muswaga nakora ata yebuze Moyo TV nice cyakubasa kongeraho akabasa kugira iki yakupurudinga kuba tugiye mbyaro ningamba turukwera abantu mbagira nti no wasota wera umwana wabo gwezo akuba yabwe nabo kumwera unkiwa cyaro cyo wanyu ni muntu ndizo okumango mukikora kwenenzo okubasa futandi cyara social media hando yawo ukapostinga to gumuntu na yenenzo. We still have good people who are willing to kungaba mwini baba takukora ki batakumana kandi iki kintu cha transaction when mpakwe kujya mukore at times tukora ki turukuyamba na nyesente zinati ngo muri captain Emma nazugura makaporoti ni basa kombeka but I did it I mean chama chibasa kwera and story yete kwera na captain Emma when umuntu ndizaye ngira masiko narga yagira kangambe agenda zo murahaba bamuragura na nundi za level yi so na nechi tinkuja mwizo akachaina wengi tutasoni kwara akuya kuba ine group yo kutagura ninga kuzina muno basa kuza yubogwa kanaza nraba msiminga province yo kuza kumanya yargayo yaba mentor yargayo hata na ikodege so let us see how we can help each other na nyendo mukonga bulyom mukabo ngokungu basa kubeta I cannot hire you tumine center zo kuba panzi kungani basa kubetoreba bulyom atabanza kugira ta gozi nito no mabaga uriya wano mwerarikira no muzo center zanje zona zinsinshi wano mwerarikira mukati utimpa uha unkaro mutakufitero kagira so zokora zo kumusaba sento kamuto tukanye ndiko anyage ko kyango nyinshi ni byinshi so nito twakwatagana changu nsakubasa kubantu wera. Thank you. Let's use biri bantumwe abo kigambo cyo bwire. Okay. Just tugambe uri twakire vuze. Abo ari nonga amazina nanjye Peterson MA kandi n'umushongozi wa gospel ndashobora byinjira ngenda kusima kachayi nabo cyo kintu cyo watandika kandi niyo mwabantu abakirimu omunda hagati era rubari rusa kuciguraho officially kitange kibe launched in Uganda. Kare ukabanta kumanya ngo umuntu nabasa kwata microphone amareda chika amarisha emwe ninga ne kurengaho ari kugamba ikigamba atahemwi kome yo kugaba ubuseri kuriya tukatekateka ngo umuntu ashimire kuba nagamba ahemure abantu basheke batika China katoreka ngo umuntu nabasa kwata microphone ari ko sorumwe waha umuntu uri gucika kandi atahemwi chamuretera yaba ya influencing na church leaders cyo kurebera my pass is pass willing to win hamwe ngo arwemba betu kore ya mani okomshije atabire MC yakubira na hemura tukamwese in our events nyoka nokagamba kanye ne concert ibiro 20 aha anyumwengura gasikia he was my official MC akagamba mukareba bugingo came and other people yagamba yabashese nati n'icyo training
wayi nobasa kukosa talent iranga yakwira utakujuma abantu kandi utakwemura urabeho abantu bakukunde. So ubuyaga bwa China, please mbashaba mu supporting, stand with him and cyone cyorabase kimuhereze because naija ku training a generation ejo neija for comedians yamutunge our own comedian bakuzago muri. Thank you very much. So this Karukanji mwebara abanyamahurire kandi bagenzi banjye nakwibaza umwana China arushinze cyo gukora nicara kumugambira n'ibintu bingi biti yomwe abantu bari kureberaho abo kuba you came from zero and now you're somewhere muri iki nina kusima abo kutandikaho project page. This is a big thing. Umuntu umwe kabani ngambana Alex obu yatandika comedy store wena na organizers beye ngo baye bari mu audience. The organizers of comedy store ngo batendinjire comedy store kino ndijo muntu wizire kandi babemba shusho. So rohangana simwe ahabo kugira ngo abasa kutandika ubucuruzi abantu twitwa kiri cyaburijo kutandika ikintu kisya kandi nicyo tutegereza. So we bari kuchitanda kuyaho inisina abanyenda kubuzaho ningashi kwabura China brand right now to perspective kutandika event then tukajireba mu okuba mu gira amanye kuriya niko kora yo haso chichi yo letting people to pay ambasha shule sente zabo ati wabaretera tewa Michael amenko na kamenye na igamba ndi muninza kwega because China nakutwera haza ukatwera event ejo you're killing a brand. Abo kwa abantu bararwo kutija kureba rero kabateka mu ba amateurs abamatandika comedy. I think it was application techo. You started ngoko chitandikire then aba barukwega bo barekire kubahereza that big platform stage. Watu ena tutandikiro ndio mweshongozi katandika tutagura ngo kati ndatandikire ndukuru kusavinga abantu katanja kuko mukanisa kuza gukora bushaka. But in your experience ainaje kuza kuja mu ntandike karo karunji kandi nicyo kuhereza abantu. So wasateka ngo numurete umuntu numuyamba akwitire event y'abantu bambashashule mitwaro 20 mitwaro 5 mitwaro sente ziriyaho zo kugira ngo ziborabore rero ziteke abantu kuzana. Thank you. Bari kama ngarike mwecho nshira kunye bari Michael uhabuzo kunka hatu noreba kazi besho zona kazi bintu byone bikubaho kaba ko izozo mu cyaci borebe kaba kutere nanga no kureba rutera nundi za mujyaro bazunatera mukora nawe umweshongozi comedian ka motu wenka na marira burizo mweshongozi nkashiba nazo adikuba mushashuru mutwaro wen so nchimanyisa ngo ba comedian za monde serebonka abani experience bamarira izo sente z'abantu bakuza gukora ki bakuza kushashura konka umuntu naheza kugira ngo already ababanta umucuzingire tibari yaruzuru already bine following na nebe bakora mbamanya nibenda mukukorshini naguma ni wota muhire yo chanso kamuteka yo misho akakora mwaka shobi kana na nejo audience kachimanya ngu kachayinece kintu yakitandika busya kokati yakitandika kuchetandikira ari ababantu no kunda benizana na bastage dokumure kuri stage okagenda ugumana wo mweta heda kikisha tuina ugumana umureba ngo umuhando ringa kureba ngo yagira kuyakoraho ukatu wa musiga konka wa kugira ngo ugira iwa babanzo bateka yo barje yo bar ku masteringa ni kibasa gukora kibasa gukuru ko kuzo mu speak days to kureba abana ba P4 barumba kora barubona nibesongora tbarayishongore bya baka million konka nabareko yabo bakora ki bakora so we bare kikire onke ekikure cy'amani no kurwana kureba ngo dakika ishapeze namuhereza twetebekanise tutakureba mutizapfa busha tizareta abantu batugaye kandi noreba mpaka ndenzure ba tiktokers nkabashatu ninteka ngo buntire musoto bantu bingi bo kugira ngune kigari cyabe gaco kwegeraho konka nabo reka bagendera hayi papa n'abana barabe barwiri then tutubene ko yombeka kandi umushaya kugira ngo agatandikira audience yonka nabo bengi nabayimba actinga mingira nabakata bine batandikira so let us start to hategenda chika press conference no kandi batagambira ibintu binge bitubura ukuka twatandike t-shirt zikabeze brand ahenye matajuri konka mpaka twakora ki
twatandika okutandika ebintu byona tukubasa kuzira mbwire nkagezaho kugira tukantandike kandi tebekana sukisa kugira otusanga kwa munana oyine mbaka kwa munana hazamo ikintu ukibana ugira utungogu n'umwaka gwenjo ukigira utumanya ukitagira utumutayi wawe na wedding ubura kukora ki so okutandika reka tutandike na next twine umushobozi yitu numwe turagenda terereza until we succeed. Let's have the swagger. Yes, we bari munonga abanyamakuru kandi bari munonga Kachina champion ngezi impeke twende kigambaho kandi okugira ngo niwe wakibanza kubecha amani kwiyaho omubwire go misha abizine ryo tukumanya uzo ruteka tekeho kugira ngo kwera aberi Kachina ubuyaga bwa Kachina tubasa kwija kuguma ku buyaga bwa Kase so ojo kureba ngo cyabe kintu cyango urebeke ngo wijo misho wa rebranding amukache cyabe kintu cyango kugira ngo no yakwanka Alex Muhanzi karachikozire Alex Muhanzi comedy akajikora comedy store cyakwakirana muki abantu binshi abo kuba tuza kwasa ufunanizo bwa Western kandi so borijo misho kache uyaga bwa Kachina uje kureba ngo izinde ryo ryakwakiramo n'abandi bose icyo nicyo cyaba konke kindi tuza kukagira Kachina ujye umuntu windi kandi kintu cyo kitego kuba successful kandi abanyamakuru ni mu kipike Kachina ati umuntu mubi abasize kutuyamba nyonja university n'umuntu umwe wabaje atati reba asimu yawe ati nyine kinakuteraho so kandi n'umuntu uri kuzura talent akabasa kuba nakuzana abandi murebirijo ibintu bya talent n'ibintu by'uruntu n'umwe murebirijo mushana yahereka maka ga billion no kurenga so ntimayisa ngo abantu abine talent basaganirwa ikindi nyina bazani kandi yombe ni champion nga comedy batabani bantu tija kubamba MC masho kaba kumanyo fane mulima tija kubareke nyuma n'abazani babundi munonga babatungire chance ne basakora hano we bari mwana Amen. abare banongana nako nakukanka garke hati icyo kubanza uko kuyagambe ikintu kija kuzanshira tubintu basa no kucyete kigambo kuyaga cyo kunki kigambo kuyaga abantu tubakakozere ki bakakimanyire kandi ikigambo cyo nyankore kandi turagumenta tugumana umukigambo cyo kugira ngo bakomedi because no za what I did is no hendro ni wogese the comedy night utuntuzo wakacha ino mu comedy night hati no reba no watu arizina do izina ryo muntu so icyeco nakichenga nakiciriza kunka for now reka tutandikireho tukore then with time tuza kureba Moyo TV nawe taratandikira Moyo TV so ubwo mwena tuzakureba kuturatereze kureba mucyaka amustar gwamani kandi kintu bahamiza n'icyo kugira ngo muri imbara turiye twizana amani mingi ubwo buyaga nubuza kwizo muri imbara nubuza kwija ruhango go wagira mu mintu byona ntaba pasta ntaba roya ntaba ki ndo wakomedo wo kusesya ampere ni mu mumpereho kurengo cyo twatandukana cyo cyaza aringo minsi yone mwe bari manyira TikTok but I'm not just a TikToker because in the window gukora konga TikTok ni yambira kwa na performing nimbasa kumwe muri yabo ninyenda kubagambira kugira ngo ikinde cyo ina ha TikTok abantu wanje soraze kiteka hari tweza idea umishoga audience yo kubanenga neto masses abantu hariya nobo ine sumu yawe wenka n'umwamuri yabo muri babiri ngo kubantu yerego tumundebego wano yego kwayo kora makeup na nawe imero mishoga abantu kino kubitana hoso nyo ndemerero mishoga abantu nkaburwa ibwamo ndemerero mishoga abantu even DJ wabira ruho wawe nka kan challenging ngine kibuzo cyamburu so I've never been challenged I know what it means so why kahariya ikabite byo kugira ngo bakutwara ngo ega niwe hatu warugaha kwa mchuma bagira ngo no basa kwatendererwa muri yawe niyo yakwegese no basa kwemerera umundererwa muri yawe wenka uyu mucenje cyawe mu room yawe zo mishogendererwa mutandika kwerebera utandike kigambo start acting as if you're speaking to masses of people ubanzere benshi cyo mu kigendo mwe naibyo Kachina. Amina. Thank you so much. Right now, Captain Straight Manyamahurre ubuze cyo kwenda kuza omugufu. Yes. kamete kanisa kubuza akakanka terezo mungu kumwena koka tugenda munonga TikTok abwensonga yo kugira ngo TikTok yo yenyene bwenu na nomuntu yajya tinga TikTok abukishira no mayangu yaura yayibo wananda so comedy na TikTok ati tukutana munonga nyenda kwaka akantu kakache ngore koko kubasa ka active kazana then waza stage koko kubasa kate ikiyamba ba TikTok na no kumanya ngo real
biriye bitu acting ntugita musa sound nyingi tukubasa kuza stage ukabikora nawe akari umushana nagemura amata ngaho yabagemura amata kagasiyo shanke mwe kandi boss akaba yarigire hari umukazi sakoyesa chance yo ya dating umukazi yabajya amata gataho ajyamana ukizo barimo yabe yatawa mati yazura boss yiza yamubuza ati no gukora gatuma mutakuka balance yanjye nakunyara kitanda cyane umukazi atubuna tubanza zigatuma tubanze mutware tano batimo nana atuma mutakuzimpatikanyare ubwo atakamuhereza 10 yazi muherezo riya yakora yagenda nawe icyo nagitebya Antonio niba yaba stand up comedy unko riya yiza atakareba bakareba riya byami bakaroria matena agareta baka acting ate icyo kuba kwa acting nawe aba TikTok abagukira nibamba basa gukora kinyi icyo kuba acting so wota kubasa kukitebya stage nikiba cyakora nikiba cyayanga ati ngo no mundangire ati tutwetebeka kanisa tukubyeho tukugira maraka have you prepared without tito to team mungani nyenda kuza kubarebe mukora so niko kutine final ni byinji hatende tinkwenda kubiteka nda kuza kubiteka mu TikTokers na nabandi abine comedy abukwenda na no kudiscovering ati ngade musogo kuyakozire aba bana abine bagenda bakora kimwe so niwo wareba yo nanko cancer ukariwa yo ko muntu ainetaye mugambiro tumushabuno basa kwe kwatana nanka nimukora n'ingano bikwatani. Thank you. Okay, let's have some questions. Ekinte kinchenda ngaka siko ku wa chanveilinga tekateke nk'abantu abari rukungira abana bari rukungira bari kanungwa bari kihi uyo get time bahereza mu bwire kore tuwa tuzeyo tukukora talent search y'aba comedian umbuyaga bakachina Echecho niza kuchikora chimwe bari munonga president wa Progress Kasaramu kunkecho ni kuchikora ni support yani ico chenabetera ikintu cyo kugira ngo because mwicereze ngo muri inkore tucuru kubomba ibintu byinshi nitwetaga mani ko kwerwaho twene imbasa kubuze kibuzo wareba ngo nuza ko mukatare tukashanga nuka karenda nuka bisongozo bankore nubu yakubarwe ijatwendingira munonga tukaza mukatare ukasanga yo karenda ninga tisatu ko kutugura ba fikfa mai so nkirebuka ngo ekintu kikirufate cyetaga na munonga wakire waza kureba abamwe nangwa n'ijya bakata mu byabatama ibyeshongure byakora tune byayibana musanga mu rete yakumuya irinji so najya utininza kuchikora ni kuchikora nono sanga kachina ninyo kuchikora unganinza champion ninga kuchebemberamo abana abazarukunji one tuza kutwara United Synthesis tutwirwa tuya tutwara rubari nkonka nawo mwana yabariyo aburiyo mwatakani na mutubanze tuzo abana barukunje mbasiba mbachaka rumwe nawe yana basa kutera atushange kumwe in fact twaza kuzarukunje tubeni tumanya ngutine yo nangana nanga turata posta then tuka training ra yona nabandi. Thank you. Let's have another one. Swagamba hari studio nkaba upcoming abeshongoza bakwija studio yawe neza kuba yambeta mbambetaga kushoshora nka sente kuba yambaho kushoza music nabo ko wanu gamba ngwe kinte choro no leta no wenda kuyamba abantu ba upcoming bwenu nicu kubancheta gisanko kushashara yaka sente nini bari munonga ati ngo kunagambera ibyo nambanze kuteka maka sente kanje cyo kurebera ni kwata sente ziyo mukachayina komete ziteka yaba banta butukera studio njwasire nagiteka musente nkimanyisa nani mbasa kuwera kapitene M mbasa kuwera umwana musya aizatereje shobora takondereje atashashire konkecho tinkachikorera buryomu abantu baza kubamba haya sente kache because producer muhire Kampala amazanyarazi bihe byo kwetagwa kandi kindi na studio ne sobiro sangu umuntu najanga hata nabura mwaka so waguma no dikora 100% free yo no kwikara hote kora kite kwikara so no baza kutereza ka facilitation kwiya onyonko muntu imbaza kureba umwezo ngo ngentiwe na kwa offer 100% no nakwenda kora audio na video n'ikora unkati nkakikora buri ki umuntu konkabona barayimba sasura tabarasasure sente nyingi ngo kuzakuhira. Let's make it this clear. That is also an event. On behalf of Western Brokers, I'm the spokesperson. Chintecho nkukuwa kisawuti industry into virgin. Then which is successful to go quarter. Like right now, we are going to bust this one. Then first brace
tuweza kudubastinga you're going to do an event lazima yakutandika. How are you preparing kujanti we be together and every event we publish it yona kuja kwa tense kuja nguti kweli tware mpaka saa ground Wabali mnongo ni mko muntu rushacho tunane chumanya kabisa kureba wanu kumanya ba brokers abar willing kunshendekereza then yoni ndafuteka hemotoka. Of course mufuteka hemotoka umubintu byajya batwire batambura nanye n'ubunembe cyakatandikirizo na ngati ngo expectinga unatambura no muntu nasiba kwe nakora ki I may not hire you kunkani ndeko kureba mu mwarya mwanyo mwagaruka that times of course kambugaruka mweni tonore bito batobire ho munonga tutunga abantu abasangire bitwa amezi yes noba no manya ntati tukunene kansaro Masara hiza na serebu wambara n'abateko moteri yatuma intware birebe by'ubasa konkani mbasa kureta utumumba ni mukike cy'indari ko bati komando bakoreki konkati rebo kutwaza yo tukakora tukargayoje kandi waretwa because omukazi imwabi nabakazi we takabimanye byo tumwe ntwantwaka cyari no muzi wacirebe so gwaguryo mutwaro kakora ki ukaguri abo kure center ziriye niteka karubara maybe ranga yakora miracles konkati kujya nguzona ni expecting akuziya but when you are starting noteko kuteka musente zawe ikintu planning ngire cyo kugira ngo ntandike then ntandikiro mu rubazo n'umuntu nabasa kwe muzaba cyitandikire rubara rwo mwanyu gutandikireho na n'umuru mbara tubiri shanga gwine woro gwine mebyoma gwine mamatara gwine mu stage gwine muki arego yayo kandi nabwe nano teka yo kwakasha tuno kujya munakatare kayi so mwikirize tutandikiro kwe turaheze kwetebekana gi nanye ketebekana ikintu cyo kuzakireta umunyimba ejamu na nkatwire ndifuna press conferences nkezi iwe yawe tweshitaka girebere konkasi twendifuna press conferences nkezi nkecyo kureberaho umwampe yazina katweta wa mwanya nugogo mwogu ya leta press conference ya launchinga slim kuyamba abantu nkana sitine uyara ya mbere haho mwaka so tutekateke ngwete kintu cyakomaha kugira ngo hatu watweta because of the show then tuzakweza turondeka cyari nabo ngo kutwaronzira yazina kabo bari munonga akari abasirimu yazini okoye sinarye kugira ngo riya no munywano so ndiye ni kudefendinga umuntu no hicho kurebera umuntu wo kumantara kunije so akona kayaga yakora yakarafya ico kubanza ni umazuru bwire bwingi comedian mazuru bwire bwingi ndi munywano wanyu konkade reason mutinka beta gahunda yeni ndafutandike kandi mbire ndo really ni manya mutingi yeni ntandika kurera njo ndiyo ni kugira ngo hano tandika no expecting ngo mutandika challenges no baza kugira mu process no baza gukora kikonka imyaka yanje eyemerire no kwete kanisa kwanje nari mundu willing kutandika kandi kumanya munyehire kutandika wayetegereza kipande cyanje kora kire tintiro sponsor no mweni wo yebuza ni Rose Form ni Simba Telecom ni Victoria University ni Tiva ikora na nebindi konkeche kintu cyone nizire uninza kubitandika ebyo nakore cyankaye icyambare kirabe kibaho kitavuga ko umurungu gumwe so tinkwenda futeka so muntu ngirente garike mwete mu byeki so nzira hateke nakitandika mkanyi nayetebekanisa kutandikira kuriya then nkareba nko kubura comedy mwe bintu binge bita production yonka kumanya ngo mwana kwa aza stage ibigambo bye biyagamba ko yizo ukamushara maka kirifuka kamaharyarga muke ikintu cyo kuzana ine nanga koda zizafuteka kuri mwabatwira muno mbemanya kuri yo mixers kugira mu sound eje bene kwaje nerga sebyo byona ndiyo nibitebekanisa mountains turn to miracles, valleys turn to victory just for me. But it's really kintu kintu kora gansa mukubasa ko ya kandi kintu wa bwiro mumazi ni mukuzo mishoga kamera tinchira umuntu wo kugira ngo naraba kamera bakanyire ntanzo misho ngambe nabona nzo misho ga kamera I'm prepared and I ask for your support naranga mbero mbezi anyebembero muri echi kujya mutugumize twakase tutora mu comment hato urije urabantu bashaka ko kubusa natoka bagaseria mountains turn to miracles, valleys turn. ariyo nje ine kibuzo okay
I think that's all. You know, right now, China was selling. iyo turiwa 8 wizarete sota wizarete munongo takajya ngo wakererwa ato ubwo takagambere so kererwa munonga mongera abantu kabasha tutende tumari ubwo ubwo nanoriya naba Okay. Savage. twagaruka kintu twasho noza kubona bookings ninga no kushashura muryango ticket yo na agenda ariho online ninga biseko mungana ticket za online ticket zona tuzine konka kurugera shows zibire zabire rubare zabande star zanjye konka nanyi ko banze rumwe bacipire munonga abantu babwa ticket noza radio gaba ticket mukaga abantu zona bazitwara baziprinting so ticket bazikozire muzime wakati tuza kuzirekora wadi kujore ko muntu kwesha abako bankiza kushwazana munonga kushanga abantu bari mubizwire konka muna na transport yakoraki yabura kuyaho itobo kuza kuvuga kunuye uraryo kunuye aryo mutabuna rutureba naza kutagira naza kusashura konkitwe tuza kuba turi facilitated ntambura na no kushikayo wakayo kuriyo kareba ngwina kacaye na hamurema umufitebe kanisa nyabura nureba ngo wanterereza wabo kuba nimbasa kuba nimanya kusesera kunkanda kubasa nibo kwanta kubasa. Thank you. China of Peter Bond official right now. And they when watch Peter Bond. Bari mnonga so izina rya Mr. Valentine muhereza ka China kwa ka China comment kandi ubuyaga bwa ka China utandikire muri nkore ubuyagobu nuza kutandika ibirabira nabina yo kwizo kwa kana muri rubare ayiba kweta new bam rubare kandi utandika shayi kumwibiri zo mwazyo okusesi abantu nkimanyisa ngo emiryango zitakashirije shani za kuba yingiriwe kandi okutahamu nakasente kake umutwaro gumwe umutware 5 VIP then umutware 2 emeza mwiza mu y'abantu kabana mukajya mu meza zitu ni umutware 2 kandi abemeza bakubatera Yesu mumutere bukerekare kwenda ngo mushashire bukerekare n'aba VIP kwenda tumanye namba etuza kutebekanisa mwene nyeta abantu ba Uganda abantu bankore kabare kunjiri soro utungamo mbarisinjiro nebyo byona mwije mumpagire mwene umuntu cyanga nakweta kuhagira naco mazima garanga conga undizo muntu naba bamukomera ari kugira tumwize mu nyo mucome nyibire mwene nyona abita kumpagira ati cyo kusheka cyo kushemeza kandi ukusheka ukumwarebero rede ngo ukusesa kwa China kwine ebirunje bikwarigiremo abukwatambire akasenta ko gamwina bukahweriwe kandi no kusesa kwangi abantu bakorebire muva kakuntwara nkazana no mahanga agani so tikintu cyo kugira utungene ka China riena tomu tupoxi ayo cyawe zompagire financially zompagire izana group kandi izana abana bandi abo kubebi nibyo kusesira takumula njo ndekira moti anaza kusesya na nabanda besongozi bakuteko ibintu byo mwoyo wakwesongora uwo mumbe songoza bakwesongora kunka ya gospel kunka no mbara na gusinjura rukozesa so mwe bare munonga ebiro nabe narunza ko baryo rwakashatu esimu ya esimu ezirabenzi twera coordinating ngo mujebi no tumusanzu 82 nkaga na mwenda 55 ashatumisha kandi garikemu no tumusanzu 82 nkaga na mwenda 55 ashatumisha nje tugende tusheke abantu baje mu yuso yo kubanza umuntu tusheka kafa benefits za VIP umuntu arikusasira mutware 5 cyo kubanza no kugira ngo naza umumisho kandi asitama we ngatajya gusinikagana Manchester bakatuba manyabiya anu mba muri side yo misho aho nitebekanisa kunkara kusasura emitwara 2 abantu bana ninga tebo mwena kusasura tebo uyani hine ibyo kumwe bikwizira konke byo kumwe byo tuzaguruka kazanga batiri wine tuza kuba tuteka ibyo kunywa turukubuza mukama wa tebejo webi yakubye nayenda then to contribute ngadiye otherwise no kwata wayino gitaho uriya nandicho kumwe kindi umushara abika location nesa rubare utungamo ogwa kabare road mubere kushangwa bayita aha new bump hotel wachosha bwen wachosha electronic shop so new bump hotel muri rubare utungamo isi
muyoko mutahe. Thank you so much. Let's publish message something that because